galego fala da nosa cultura tradicional. Entón, témolo no corpo, sabemos moitas das cousas que están aquí no museo, sabemos usalas, sabemos para que sirven. Bueno, imos entrar na sala de artes de pesca e de marisqueo. No centro ten 3 barcos reais, acabamos de tocar o primeiro, que era a Gambela, e agora vamos falar dele. E detrás vosa hai maquetas. Estades tocando os remos da traiñeira. A cada lado ten 5 remos. Cando non hai que pescar, para os cataláns. Cando non hai que pescar, para os cataláns. Que ten un círculo por onde supuestamente está feito para que entren os peixes para dentro. Unha vez que entren, depois xa non son capaces de salir. Cando anisques o lote polo deundo a burriar con arguina, xera jarruar toi con finches, o nobis verbo. A arguina é como se denominan a si mesmos e ao nome da lingua. Pobres. Ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la, ay la la la, ay la la. Estamos no centro dunha torre cilíndrica, ¿sí? Sobre esa parede que fai un círculo vaise dispoñendo 3 escaleiras que van facendo 3 espirais. A número, xa vos digo eu calé, é a número 1 a que chega arriba del todo. Sí, porque eu teño vídeo moitas veces, pero bueno, sempre, claro, non é o mesmo vídeo, eu veño ca muller, ela pesa che. Iso tamén, pero bueno.